teman-teman, bantu aku yuk untuk mengasih es krim kepada Kak Ros dan keluarga Adit Sopo Jarwo. Menurut kalian Bang Sopo dikasih es krim berubah jadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow, hebat teman-teman. Bang Sopo makan es krim berubah jadi boboiboy. Menurut kalian Kak Ros makan es krim berubah jadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow wow wow, Kak Ros makan es krim berubah jadi Power Rangers warna kuning teman-teman. Menurut kalian Adit makan es krim berubah jadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow, Adit makan es krim berubah jadi pasukan Squid Game teman-teman. Menurut kalian Bang Jarwo makan es krim berubah jadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow, Bang Jarwo makan es krim berubah jadi Spiderman teman-teman. Keren banget. Menurut kalian Haji Udin makan es krim berubah jadi apa ya? Nyam 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 nyam. Wow, keren teman-teman. Haji Udin makan es krim berubah jadi ondel-ondel. Terima kasih ya teman-teman telah membantu aku untuk mengasih es krim kepada Kak Ros dan keluarga Adit Sopo Jarwo. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.